oras yo papagayam. At timanen ti pagayam yo ni manang yo ang biyanang. Amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak ngal daw kan oras. Ngayon kay panagbuybuya ita kanito. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di surat ngayon tayo basa ka ni drama ita kat manipod ka ni pagayam tayo adudot. Sana putbudno anagan. Kastoy ti konana. Dear manang biyanang, may papan kadagiti na kay kamangak ti padramak. Idi da mo datag cellphone iti touchscreen kan idi nasursuro da ti ag FB. Rugyak nga rudan ti ag salaysa. Kastoy ati cellphone nagmayat. Day, nangalam di ta cellphone mo suling. Kabarbaron sa. Ay saan? Inted ni Roda. Naumaan na cellphone day toy. Gimatang ngamin iti baro a cellphone na. Ay, wait. Mabigbig ko na ita cellphone na. Ang hindi mo sama among aramatain. Igmaw tasap ti mangusar. Naglaing kan. Inted nga ron ni Roda kanya kalaang manaan. Narigat nga operitan day ta touchscreen. Marigatan ka. Ang mga no abutam ti 5 bulan sa amon tumasuro ang mga ramat iti day ta cellphone. Naimbag kanyak atapas learnerak. Si kangay, islo learner ka. Ay na, amo ko na. Naglaka. Insuro na ko ni Roda. 10 minutos lang nga insuro na. Amo ko. Malah panawan nak dito yung tag-selfie ak mampay. Anyan. Duwata mga rong picture. Na. Padasan taman ti kamera na day ta cellphone. Ay, kuwa na. Day talaga yam. Pagbigyan ka Sige, mabitlaan Iset ko ti front camera na. Day ta. Agbilang ak 1, 2, Ay, ops, agore ka. Pag dinag ka tintamit, adagiti rupa ta. Madula amin mga style mo, mat. Alaki din. Sige. Talmagamaw na. Day ta. Kinaman. Wow! Nagguwapo ka talaga ba kahit? Ulbod day ta kamera. Na. Di na ibagatag paiso. Iso di mo patpatsin. Ha? Balingbing day ta kamera. Tagwapo ko na nga oray sa amag. Ha? Inyaramidan kayon iti Facebook account yo, nanang. Ay, makapisbukak nga rodan. Katwan mabiit lang ta isuro kayo, no kasano ti pamayan nyo. Isuro na mamangag Facebook, Dudot. Umapalaki ni nanang yaw. Ha? Dahito itinalawat ti screen na cellphone. Isuro na mangag Facebook di tayo. Ay, kwa. Yaramidan kayo pa iti account nyo atatang sa kaisuraw. Ay, baron sa mo ta cellphone yaw. Wan, hulhulugak iti binulan. Gasta? Nay, napintas mait. Wala. Ay, sige nga rin na. Darasam tayo isuro na kaon. Ay, kwa. Mabalin ngayon itong bigatin tatang. Ada kumapay papanak ita. Kalaman lain, sanan. Kababait, mate. Matatak kagapo kanyak. Ruda! Ayan mo, nakaw. Umay ka. Tasikaman ti mangisuro kanya kaon. Talaga asadot na taga-asawam. Uray sinamon, no kwa? Ay, awanan. Sa bali man ti Jardan. Agkakanat man ti bagbagada ni Janak da. Kahit naisuro mo ilan ni tatang, bakit? Wan, Dodot. Kahit nakasuro mo Medyo lang. Takasano, malipatan namot dagiti isuro, no kwa. Kurang ti may nga aldaw apanang isurom kang kwa na Dahil ta makatawan, mabalin sigurawon. Makasuron taon. Nalabas ka matlakay. Kasla nagtabad matlauna yun ni tatang iti panagkitam. Nalaing madyama ka. Nga uray kasano. Kawan mo bakit? Nalaing mata talaga ni tatang. Iso na lang. Tanong may papanan iti computer. Medyo marigatan nga isuraw. No ngay kaya't ko ti agipos iti picture, Roda. Papana ngay di tayo. Daytoy ti talmagan nyo tatang. Ay, Sakay tumapan ditoy. Talpasan na. Ay, nagriga, mate. Malipatak. Isurat ko laangan. Tapno saan nyo amalipatan, tatang. Ay, sanay. Minton mabinsan tulaagain. Makasuro kay tumang ilaang.
Ay, Roda, agawid ka. Antayin kay Lutuan di asawa, tanay aldawan. Jak pa'y naisuro ni tatang, nanang. Ay, saanin? Sana bali tamok mo tintag Facebook. Dua kami ton iti account ko. Agawit ka na nakaw. Doon na yung tinataktak nga oras ta. Ken, ay, jak oday kabisado agarawan ti baro asilpong kaw. So asanayin, inton maminsanan. Maki-Facebook ka langan kininanang mau. Sige nga, Rod, tanay, panagluluto manan. Agawidak nga, Roday. Ala, Rufo lakay. Kachat ko tay bakit abalasa nga ka anak kakidya abroad. Anya, kanya ibagbaga na ngay. Agawid ka nun diti Pilipinas. Umayto ka no agpasyar diti balay. Anya, ay sus, sigurado man tayo pasalubong tanah. Wag nga road. ay, bakit? Ibagam ta di nalilipatan terilog, kwintas, ken sing-sing ko ang inginain na. Ay na, sana na masapol nga ibagak day tatamunan. Sigurado daytan. Sigud mo't nga day itad nga no kasi nga bakasyon. Sa bagay, ay, kano nga ron nga gawid ngay? Inton umay alawas ka noon. Ang mga no dito'y balay ti pagdiritswan na. Ay, bakit? Ag-picture taman. Tay pakita mi di ka anakam. Isend mo. Ay agbidyo talaangan may mayat. Tapno mangag na ti busis ta. Agbidyo kulta kumangam nalipatak mo't tayo imbagan ni Ruda pamayan. Isong agbidyo talaangan sa kunto isend iti ka anakak. Ay, mabalin aya. Agkawuna, mabitla nga. Anday ta, agsaukan. Ay, apay nakaunay. Kawan, magsautan. Ay, Linda, kumusta kan ngay kaanakan? Ay, kumusta kan, Linda? Pat-pat gan mi akanakan. Ay, kunan ni Antim Asuleng, nga agawid ka ka nagayaman. Ay, relok nadadailin tayo mo iti arilok. Kita ti ima ka na awan relo na Kanakan, tay bagko awan. Kahit tayo silpon ko gayam kanakan. At da silpon ko nga muhulugan. No, at dan tuited mau. Mabalin ko nga isublay, tinagutangak na ijay. Tay na imas at tsukulit akanakan. Ay, tay pa'y kayam sapatos kaw. Kan lugan pa'y kuma. Nagidimatan. Ay, nalipadak. Lobat gayam itayon. Nagidap mo Ay, imbag no nakasib na ijay. Diyak mo Ang awan di ulikan ta. Yes! Hey! Amo konsuleng! Nakasuro akon. Amo kon ti agapload itiladawan. Aw, imbag man ta nakasuro ka mulaang. Nagload kaya. Ay, Wayne! Nagmalmalam akinalkalikot ko itay. Tawa mangarod mararamid. Amo kaon! Ay, kumayat Kita am dita silpon mau. Ado dagiti impos kaw. Aglek kamay. Tanay, awan pa'y mo naglek nga uray may isa. Kay, tawampay mo nga min friend mo iti Facebook. Prin nga. Kay, dagitay makakita iti anyaman nga ipos mo Ay, kasta. Kasanaw ti maadaan iti friend. Kaag-friend request ka Kasanaw. Ay, isuro naman. Nanda cellphone mo, tasyak timang kalikaw. Ay, i-request mo man ni kumparik Asimyon. Sigay. Sino pa'y? Ay, ni Ruda, ni Dudot. Kain aminan akong parik. Kain kumparita. Kain, ay, Wayne! Ni pa'y gayam kumari Maxima! Apay matanay raman ni Maxima? Adaya cellphone na kawamot. Kan may sa dinamo tag Facebook. Nagadwa malagip mo, dayjay pa'y ma Maxima. Apay takas lakaguram ni Maxima ke nagsingpit ka data. Kumari tapay. Wana, tamad lang ag-crush kan ka. Kay kayat mo, mat. Ay, nisuling mat. Ay, naapaw ta nakalagip man to'y asawa ko na kunak. Kita mo na ito ipupos ni tatang. Bakit? Ala, anya dagitan nga ipupos da. Ang bago kong brief. Regalo ni Mrs. Ala ni tatang. Pati baro a brief, ipos na. Agdadamo nga ni tatang.
Ang gagatalti man ang Facebook nung kasjay ng dadamaw. Ngam apay-apati Brit kat ipupos na. Sana balit a barbarumat. Timaday, no tayo na usaran abrip tipos na ay sos. Kababay ninday jay, bakit? Hey! Thank you kadakan. Di ka pala nagbalew. Managregalo ka lata. Ay na, pakaragsakak tiya gito di regalo, uncle. Auntie, day talangin tayong tiragsak ko. Tabagik mutlangin ti pampanunutek. Awan asawa ka na anak ko. Ay kat, amo nga roda na ng kantatang mau. Dito'y balay tinagdiritswam ka na kaan. Winante, inyawag ko kadakwadan sakbay nag-fly ta. Ay ka, nasayat nga roda no kasta. Kukwayo amin ng dagitin sang patkwante, uncle. Ay, di mo itad amin kada kami, Tapos damay isang mo kada na ng kantatang mau. Adan Imo nanti package ko para kadakwada, uncle. Ay, kasta! Ay, wow! Maya nga rod, Ay, thank you, manenwine. Ang jak makapagbayag dito balay yung atan Talo alawas lang tinaita na bakasyon ko. Iso nga gawid akton ije balayin ton bigat. Maday ka. Nay, Rufaw, anya na kita picture Ay, dagito man in-intad di ka anakanta. Ninginan arilo. Sing-sing. Quintas. Sapatos. Kenda dumapay. Na, apay a picture dagita. Kipos ko ay ti Facebook. Anya? Ay, picture mambangarod tayo napinta sa bagkaw. Kanda giti alahas ko nga intad ni Linda. Si kalaang agi pusak mat Ang mga regalo ng aking pamangkin. Ay, anyan datatang kananang. Pati dagiti na itad nga alas kadakwada kat ipupos da. Sapay madlaw ang inginahan dagito Dudot lang kay, mangantan, nakaluto ako. Bakit? Nakita mo dagiti impos ni tatang? Nagpipintas dagiti rilaw kan sing-sing. Kita man kan uray ti sapatos. Nagpintas. At dapay bag. Badbadaw, jacket. Kanda dumapay. Isutin pupos danay. Ni, aywan. Ay na, talaga nakasuron ni tatang nga agipos. Wala ng amin mo lakit din kat ipos dan. Bayam ta-proud da nga rod mo't. Umapal kan sama ngamin. Saan? Ang Ala, inta ka mga nun. Saan adagi tapos ni tatang ti pakariribukam? Nakaluto ka ang suling. Ay, saan bay? Ang matama kumikumak. Agdamag ka pa'y laang. Ay, agluto kang taldawain. Mabisina ka. Gusto pa man na day tapisbaw. Aguray ka akin Jak pala naka-upload. Agpariga mo ti signal. Ay, agpaada ta. Sa payada ng kurso nada iti impos ko arilaw. Kaya't nagatangain bakit. Impalaran ko ngayon baga 50,000 pesos ti presyo na. Yung kinaya na mo adagaws. Di na pa'y tinawaran. Oh? Wine! Ay pangalan pa iti kastangay. Kaya ko naman ni Linda at presyo na lakanokit 20,000 na ito'y arilaw. Agad, si ka ano ilakom? Ay wen, ilako man. Sino nga iti manggatang? Ni Daniel, print ko iti Facebook. Sino Daniel? Manamaw, basta nag-friend request kanya. Hindi kwan, in-accept kaun. Iso nga inakto man ilako tirilaw. De, isumot din tiyo mawawag. Hello? Hello, tata! Si Kaderofo? Ay, when? Apay? Ay, siyempre Daniel na bayan mo itirilo. Andiyan malak na naka-online ka. Ha? Si Kamagayam, sir. Awan anyaman na. Aywan, ilako yung amin ng alahas yun, tabayanak iti 1 million amin. Ha? 1 million? Agpaiso ka ni sir? Wan, sige, tali, dapat papalat. Ang kita tanto nitong bigat, iti bagak alugar ken oras, Bye! Bye, sir! Ay, suling, gatangan na kano amin iti 1 million dagiti agpaparis asing-sing, relo, ken kwentas ta. Nagnginan ngay. Di mo pa'y kayat. Dinto pa'y nagtawtawar. Wen angam dakkel unay ta 1 million. Ang mga numang lukloko mag. Iso tinang presyo. Laki din. Isagana tan dagiti alahas. Ta milyonaryo tan no kaskasanaw.
Gundaway tanay ko yan abumak nagsulang. Nice meeting nyo. Manong! Manang! Ay, kasta making kasar. Iso ni Suling. Ti asawak. Napintas ti asawa, Manong ah. Nagasot ka, takinayat na ka. Ayan tayo lakla ko yung ay. Ay, hindi ito'y manday. Talaga nagpipintas na kita yung alahas ah. Istit side na kita, sir. Wow! Mabalin ka din ngayon tayo pa ipakilates. No tunay mo't lang na gito'y. Ay, sos, tunay na kita, sir. Sana PK. Ang mala, tapno na peace of mind, mau. Ay, ipakilatis tayo pa nga umuna. Sa munto itagtibayad, mau. Napanak na kamon, sir. Sana PK na kita nga alahas. Nginginayin na kita. Okay. Ato'y ti bayad ko. Imbag ko di ta bakbak. Ato'y. Kas ngamin. Sana cheque. Ay, may tikas. Tapno saan men na mapanisok-sukat no chikay. Isumot nga rute ko nak. Ay, Suling, bilangan mo na. Anya, nagadwat at tao, pagbilangan na kiti kwarta. Sige, Manong. Agdardarasan ngamin. Masapo lang makapanawakan. Timaray mo din. May bayabo na. Total, andan ka na tati kwarta. Ikitaan tamang kiniti kwarta. Ay na, excited na ka talaga na. Ay, wow! Ay, nagpuskul a kwarta. Wow na wow talaga. Ay, agore ka. Sa babaintin samat ti kargana. Adda pa isang pipiso iti unag na Barya siguro ati kwarta na dya tao. Ay, agore ka. Anya ti bari ko ka. Ha? Papilmed na ito anda iti unag apaset ti bag. Anya! Ay, kudakon kaid. Dagiti lakin rabaw ti punno a kwarta. Katsag babaeng tipay. Ay, sos delikadaw. Kamatam dyan lalaki. Ay, hapay ngayon siya tibaw na mamangkamat. Siga ata lalaki ka. Napanandan kay. Diyak matamon titinurong na. Ay, nalilaw na taday dyan daw. Ay, awanan na kita lahas na bagay. Kasi kantomat nga men. Di mo lino ka tanada. Gusti ba? Gisag ba na pimanaw? Basol mo ah. Kamatan ta. Ay, sa pulan taday dyan lalaki. Darasam. Dahita ngamin kahit. Tila ipupus yung ngamin iti Facebook. Anya ngay. Awanan na. Intaraydan dagiti alasyon na nang tatang. Ay, awan nga road barok. Sayang dyan regalo ti kaanakak. Si kanto mga men rofo, basol mo. Basol ta adwa ah. Ay, Nagayatan tamot adwa na jay. Saan lasyak tinagdesisyon? di ka kidag pampanunot ha? Ala, gusto daytan. Di kayon agrikyar, nanang, tatang. Tauray aga pa kayo ita. Saan yun ang maisubli, dagiti alasyo. Amu yun ton no maminsan. Saan nga amin aba nagkat i-post iti FB. Adda limitasyon na dayta. Naawatan niyo. Wan, anak ko. Naimbagmanan nga oras yu amin papagayam. Shout out kada kayo amin. Naragsak ngayon kay panagdengdengag kan panagbuybuya itagundaway. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tintay drama itakat manipod kani pagayam taya Julina sana pudpuno anagan. Kastoy ti kunana. Dear manang biyanang, ilingad na kumay tinagan a Julina. Agtawa na kitan iti 40. Adamat kapadasa kiti biyag nga isutin na kipadrama kan kaita. Adda iti nakirelasyonak. Nagin inayat kami iti husto. Tiam mo kag nanayon day dia kinaragsak ko iti sidong ti lalaki nga inay ayat ko. Ngam, dimteng ti pagbutbut nga. Ti panangibati ti lalaki ang nakasikog kanya. Tajak ilibak, addaan iti asawa ken anak ti lalaki ang nakasikog kanya. Awan tin libak na idinagdaton. Ngam inayat kulata. Sana nagbalin atubang wano lapad kanyak ti kadat pamilya na, iso nga inaklon ko kat inayat ko iti husto. Rugyak tag salaysay, idi kay paspas ngay ko, iti anak ko. Ayaw,
Gusto na nako, agatas kanuan, isunan. Abay, aya, anak ko. Ayat sang-sangitan ti apo ko, kaya. Jak narudan mo, nanang. Di namot kaya ti agatas. Agsangit mo't lapta. Nanan, yag mo man ta siyak man ti mangisala. Yag mau. Ay! Bayam, arik na natirigat sa tagibay nga wala asawa na. Ha? Tatang, Hala, kakit agluton garda. Panawam tanak mo dita. Tabukodan natirigat sa tagibay iti ubeng. Kasano makamirit no kasta? Umayan, wala. Ay, anak ko. ala, panawandak dito yan, nanang. Amangan umtan na kayo manan ni tatang. Ala, paspasin siya amla ko man ti amamuan. Oo, nanang. Madlaw akagoranak ni tatang. Nangamaan niya nga ron. Aklo nagatigasat ko. Basol kumat ngamin. Jak din nga iti pang magbagayo kan ni tatang. Sinupring ko ti pagayatan niyo, nanang. Di ka kadimasyan iti anak talakay. Kas jay lang arudan tinagbanagan na. Kasla iruruman mo ba? Inak lang amin mawatan garda. Kaya't ko lang iparik na abasol na lang. No apay ang nagbanag akas dyan. Binagbagaan ta iti namin ado adaras. Ngaman niya tinaramid na. Sinukir na ta. Agdadata asa-asawa di lalaki ang nakirelasyonan na. Ngamintol-tuloy na lata tinakisin-sinarakin ko na. Ay, Iso baybayam. Tapno maamiris na tibidot na. Sigurado ka, Rulay. Agayat kalat takin ni Julie na nga oray naganakin abalasa. Uwan tata Berteng. Ibilang ko to kaspud nung anak ko timpas ngayon na. Kasano nga ang mapanagnikam dahil ta, Rulay? Pasensya ka na. Gagangay iti ama akas kanyak ti agdanag para italak na. Mawatan ka tata. Ngamtap no mamati kayo ti bagbag ha. Panagnagak day tata Berteng. Ha? Kasano, Rulay? Ikasar ko ni Jolina, tata. Amangan numakmaklaat ka lang ang ruli. Amumot, adan anak ko. Ape asyak pa'y tinapilim apagdatunan. Gaputay ayaten kalata Jolina. Ha? Kinapudno na. Itipay lang at dali mo ta panagayat ko gan ka. Nagbainak laan nagdaton gan ka. Taamok nga danubyo miti day di agong daway. Ngamita, amo ka nawayakan. Tadamag ko nagsina kayo ni tinakasiyukin ka. Kandamag ko nga dan asawa kan anak na. Pudno ka di? Uwan, Rolly. Ngam, maawat ko tinagbanagak. Agbabawi akman, ngam naudin ti amin. No kaya din ikasar ka dagos Jolina. Ay ayatin ka kami na talaga. Nga ore addan may isang anak mo. Sana nagbaliw tirik na ken ka, Jolina. Ay, jak pa'y lama desisyonan day ta, aruli. Jak amo ti sumbat ko. Ikan na kumapa iti panawan ko amang panunot iti day ta. Ay, saanan alas ka nga panupanunot ka pa lang. Aklo nung kay dinirulay. Tatang, Oh, abay. Di mo ko na nga agpangi-pangina ka pa lang. Ha? Saan mo na bagay ti kundi pili kundi pangina, Julina? Tasan kan anasinaw abalasang. gapo ka dita kastuyan tinagbanagak. Awanan karbungak ngagpili iti pakiin na yatak, tatang. Anya pala ti di mo pangayatan kiniruli aya. Nasingpot kan nagagit mo abaraw. Baro iti agdama ni Rule, Julina. Saan abaro iti kalman nawatam? Ha? Aklulong kiteng tagkasal kayo. Di ka lang kagyaman tadapay naayat amangi kasarking ka. Nga uray kasta tinagbambanagam. Aglo naman ni Rule. Ganya ti panggandang mo. Iso ti masurot anak ko. No di mo kayat ni Rule, ibagam kan kwa na ati pudno amarikrik nam. Ay, nanang. Wanya, kayat mo ni Rule, wano saan? Sa bagay, awan madkit di ti makunakkin kwa na. Tanagagat abaro.
Diyak mo, nanang. Aging gangamin itakot, ti payla ama ti anak ko, ti ayayatek. Awanan day jay alalaki eh. Imadayudan iti pamilya na saan aya. Nanang. Ikan mang namnama iti pamilya do a tao, anak ko. Tadi na kan tumabalin nga ikasar day jay. Mga barwanan kan. Kat adaken ka ang mga deng no aklonam ni Rolly wano saan. Sika ti mga deng Jolina. Saan ajay amam? Hay, awan pa'y naimas ama sida. Takasano, awan mo ngamin anak. Amang yaon kada tao iti kinariga ti panagbiag. Ha? Takasano, di mo ngamin nagpampanuno ti daddo mga anak dita. Imbes at ipagsayaatan tinaganak da ti panunutin da, saan ta jaybet pagragsakan da ti pampanunutin da. Bumawi akto, tatang. Bena, awan lang mukon, Julina. Laladaon di amin. Awanan tinapinta sa masakbayam. So makiasawa ka kiteng. Nagyamang ka kiteng. Kaya't nakalata ni Ruling nga ura adan anak mo. Kundi pili ka pa ilang mag. Saan ka matin anasin aw abalasak? Diyak ayayatan ni Rolly, tatang. Ura yun Tinapatag. Adda mga langon king ka. Adda mang suporta kada kayo iti anak mo iti kinabalasang. Nagdesisyon kan, tanig. Marigatan akon amang ipaay iti kasapulan yung agina. Kasi anak kumamot Lakaya kon day. Marigatan akong nagtrabaho. Anya, makiasawa kan ka ni Rolly ko nam anak ko. Nanang. Inaklon mo na ya. Nanang. Abay, ay ayate mo ni Rolly. Kunakman no di mo kayat ako nam. Diyak kumakaya, tawan na riknakan kwa na. Ngam kapilitan, tapno mayadayo akon kan ni tatang. Ha? Diakon maanusan adang-danggan dagiti ibagbagana. Isa makiasawa aklangan kan ni Rolly. Ay, agawa nga rutya gurnong Rolly. Huston to, nagkasar kayo ni ti babae nga asawaam. Aggagat ka ngagpasada, tapno makaurnong ka. At daurnong ko nanang. Umdasan da siya pagkasarmi kini Jolina. Kat, numalpas ti kasar ngay. At dan busbusam ngagpamilya. Nang runa ka da instant nga anak mo. Nanang, anyakay ka di. Saan kumamatakas tati pa nagsasauyo Si didengag tagbaling nga asawa. Kanyang kumatida kasi timbaga kagpay sumat. Nulabsan tagsarita, berhen ka pailangan nga madan instant nga anak mo. Anya nga dayta? Nanang, Ay, biyag aya. Talaga nga doon, dagiti mananggun daw ay babay. Kadwan tiwae, sita na babay. pasensya lang ko ni nanang ko Kasjay na lang dayjay ti damo. Yung nagbaybayak, sumimbot tumulahag, Jolina. Di ka madanagan, maawatak ti inam. Pudnumat ngamin. Nagado ang babalasang amabalin mo nga arman. Ngam ape asyak pailaan nga daanan iti may nga anak. Basta sikat ikay kong asawaan. Kat ulit malingay baga. Ibilang kunto kas pudno anak ko ti anak mo. Kas dati ginapatag mo kanyak, Jolina. Anya nga abala yan? Yawi din ni Ruli ti anak may. Ta inkasar na matan. Anya pa'y ngay, kapilitan Ipaako mo iti anak ko ti responsibilidad mo iti anak mo, abalayang bestre. Ha? Talaga kas tabala yan? Agora ka. Apay nga naggayad talibem. Di mo sama kaya ti anak ko para iti anak mo. Laglagi pa abalayan. Ni Rule ti agpatay launay iti anak me. Wen, amok day ta. Masurunak nga rod. Tanagado ang mabalin ng asawaan, ngamjay pa'y. Ay na, makasauak man nga tan. Sige, inak malagan. Tatang, nangag ko amin ngay magbaga ni nanang kada kayo. Mabainak samot nga agawid iti balayda.
Di na kaya't amanugang. Anya saan? No di na kakayat, linapdan na kumati ka sa riyo, itanak na. Ngam nalpas mo ti kalay sayang. Iso di kag panunot iti kasta. Agawid kayo kidain, ijabalay da. Agyaman ka, tanadungo ni Rulay. Patpatgan na ti anak mo, nga oray saan mag anag tao keng kwa na, Jolina. At to hindi napasada kiti nagmalam. Aggatang kamutin iti kagawaan ti anak ta, Jolina. Ay na, agyaman na, Crowley. Sumagmamanon ambulan ti panagdan natang nagtalinaid lat ti kinadungom kada kami iti anak ko. Di ka pulos nagbaliw kanyak. Kada kami iti anak ko. Anak ta ko nang Anak ta, Jolina. Takas la anak ko matand, anak mo. Ay na, agyaman na ka talaga. Ay ayatan ka unay. Sapay kumatag na nayon ti kinadungom kada kami. Rulay, kwarta man. Ha? Tatang, awan kwarta nga gim ko. Itid ko ngamin amin kini Jolina ti mapaspasadaang. Apay, awan la iba bade makwarta matan. Awan tatang. Inkay mga iba kini Jolina. Ay, sanay. Imot na dyan anak ko. Ibagbaga na pag bishop ti daw-dawatag. Saan mag? Eh! Ape-ape na ayabandak diti balay tatang. Kan, asino ti akin lugan iti nakaparada iti sangwanan ti balay. Ala, sumbrek ka. Tapno makitam no sino takin lugan iti dayday. Umay ka. Kumusta gan? Rodrigo, ape nga da ka ditoy. Kaya't nan nga urnusin nyo ti amin, Jolina. Nabayag magayaman. Anabalo to'y ama ti inaunang anak mo. Iso ang mabalin yun, ti agdan naman ay. Anya, ala, ape nga kastamat hindi bagpagayo tatang. Napimpintas ti biyag mo nun ni Rodrigo ti pakidinam. Bimak lang magayaman. Ado gayaman ti negosyo na. Ado ti pagkwartahan na. Saan ang pagpalaslog? Yung budno ti kunan ni tatang mo, Jolina. Sorry, no pinanawan ka ide. Natayan da sawa. Gapo iti sakit na kanser. Mangrugita man ni Jolina. Rodrigo, adan asawak. Kat adda pa yung duwa nga anak mi. Magdamod may isang anak tasan ka di. Ay sublikan kini Rodrigo, anak ko. Tanay. Manun at kawan nyo nga dindin na kinarulay. Yung awang pa'y mo nagbaliwan si Biagyaw. Manumo ila mapaspasadahan na itinaldaw ngay. Sang kasapol, sang kasakmul mat gilan di asawam. Isu asinam kiday. Uray tako na mag-iday. Ani Rodrigo magtiayatan. Saan aya? Saan? Ni Rolly itantay ayatag tatang. Sorry Rodrigo, di kan kayat. Ay ayatag ti asawak. Kat nagkasar kami pa yan. Ay, saan ka pilitan? No di na kung kayak, Jolina. Gamkid daw nga lahi kong danak ta. Agnaedan iti balay mi. Anya? Pagkatalag tanak ta, itad ko amin nakasapulan na. Agbiag to, ananam ay iti tanak ta. Sana bali, tadamot ang duwa nga anak yu itasawang. Saan akas karina ti pampanunutem nga aramidan lakay? Nalakaayamat ti panagsinadag iti agasawa kat nagkasarda. Saan aya? Ani Rodrigo ti imuna anubyo to'y anak ta. Yulina, di mat ayatem lata ti imuna anubyo. Japon ay ayatan ni Rodrigo tatang. Ni Rolly itantay ayatag. Eh, panunutem ti masakbayan. Napintas ti negosyo ni Rodrigo itan. Baknangag, isungag subligang kengkwana. Agpanunot ka mamad lakay. Laklakayan kan, ngamdi mo pa'y ammo mati. Ay, di takman isuraw. Amok talaramidag. Nagkasarda role kan Jolina. Apay apag sinaam ida. Di oras ba nagkasada? Sinaan na. Mabalimbag. Manchak, jak kayat. Yeah. Ni Rolly nga rutay ayatag itan. Jak marami ti bagbagayo. Jak kabaulan na sinaan ti asawak. Na ay. Dang nga. Di mo usaran tapanulo mo. Sinaan ni Rule ko naglay. No ipilit mo ti kayat mo lakay.
Sinaan kamatan. Ay, O anya, bakit? agpili ka. Eh, Pilitam ti anak ta makisina kini Rolly. Wan kunam ta sinaan kamatan. Agdalaw akong kunamsa. ala. Saan nga rutan? Saan? Bakit? Kasta unay ti panang pilit ti amak, asublyak kanon ti ama ti inauna nga anak ko manang biyanang. Ngam Jack ingkas kaso. Nagsasarita kami at aloy ti asawak kan ni Rodrigo, kat napagnumuan mi asuportaran laangan ni Rodrigo ti anak na kanya. Ngam kit day, Jack impalubos amaala na ti anak ko. Kat ti pagyamanak, tinulungan nak ti asawak anang ilaban iti anak ko. Di na kami binaybayan ni Rolly, ba nagapagyamyamanak iti kasta unay. Gapo tauray saan na pudpudno nga anak ti naunang anak ko, impateg na iti husto. Kat ita, adan iti kolehyo dagiti anak may. Naggraduar maten ti nauna nga anak ko, kat naragsak kamin asa nga pamilya. Alakastan, ti pagayam mo, Julina. May saka nang ipanagnak, ani ayat, kat masursuro ako nada. Nang runa, no pasiga kinasaya at ipakpakita, when may parparik na tay tao, amasaknan kan ka. Tatay ko nada nga rudan, ugali ti kang runa nakitaan, saan kat atila nga when wakin ruar apasat ti bagiti may sa tao. Makaisamakmat kan ni tatang mo. Tano asino jay pakairanudan na. Isomaten tayan ti simpat sana. Jay labagi na ti pampanunutan na. Kat dinan pinanunot ti ibunga ti kasjay nga aramid na. Ang malakablawan ka. Tanakasarak ka iti lalaki akas ken ni Rolly. Anak kasing-singpet ken nakadungdungo nga asawa ken ama dagiti anak mo. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni Pagayam Julina. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y Pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless, iti tunggal may sa. Hello, naragsak nga aldaw iti tunggal may sa, siyak man na ni Manang Yabianang, amang kabkablaw kada kayo iti naimbag nga oras yu amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tintay drama ita kat manipod ka ni Pagayam nga Elmo, sana pudpud no anagan. Kastoy ti kunana. Dear Manang Bianang, dahito ipadramak kan ka kat saan ko akapadasan, nudi kat kapadasan ni apong ko, apanaganan tamatan iti Tino. Kabsat di apong miabakat ni apong Tino. No read, no write ngamin ni apong ko alakay, iso asyak ti pinagsurat na iti kabadasan na. Naglaklakaya baro ni apong Tino. No apaya nagbaka baro, iso ti istorya akan ka. Rugyak tag salaysay, idi ka ubingan pailangang ni apong ko at Tino. Oh, Tino, si Kamagayam, sumur ka. Ni, adam sa nga ili ni Mary. Makaisturbo ak sa amat lani. Ay sos, kasla di ka pailan na irwam. No kasla bumalay kami mutan dito'y balay ti gayam me. Alalaw may kakidim. Mere, anda sa nga ilim. Oh, Tino, nasaya tayo may ka. At dadagiti gagayam ko. Ala, umay kan Jenny, makadisturbutan ka dakwada. Mapantan iti silid ni Mary. Okay, lalaingan nyo Talaga anaangaw dagiti gagayim mo, Mary. Talaga kas tadagitado ha. Iso nga irwam mo, ti bagim kadakwada, Tino. Oh, nakalagip ka mat ngay, May. Wen, Mary, tao may ko'y pakadati idadahanon mi kuman kanitatang ko. Ha? Asawaan na kun, kasta ka di, Tino? Wen, Mary, oray gat agayan ayat tamot tayo. Agkasarta na. Ah? Kwa? Ala, kinilat nakmatino. Kasaradagusan. 20 pa lati tawanta. Nalakadaon dahi ta pa nag-asawa, Mary. Dagitin to pa'y katauban ta, kit nakaununadan.
Adan sagdatalo kan sagduduang anak da. Agkasarta mo tan. Sige. Takasaritak da mamakin pa paano anya ti kunada iti dayta. No palubusan da ko na makiasawa. Sige. Dumanon kay Tontino. Ngam no di dapay kayat. Ladingitag Tino ha. Ngam, Jack mabalin na tubngaran ti pagayatan dagiti naganak kanyak. Sapay ko matamawatan na. At manay, tao may ko amunti desisyon dagiti datakkel mo, Mary. Umanugot da kadimot lang ang kasarta. Kwa, Wantino, iso nga ibagam ka ni tatang mo ta dumanon kayon. Kat pagsaritaan tayon ti panagkasarta. Agyaman ako, Mary. Agyaman ako unayan ka. Sige, sige. Ta ibagak kinitatang ko, ta dumaron kami. Sige. Nakasaganan tayo nuwang kan baka mapartay. Intong kaaldawan ti kasaryo kin ni Mere. Tulagin tayo pati kasaratatang. Kaya iso nga raw. Ala, inta nga rodan. Tapno mapagsasaritaan ng ti panagsimpayaw iti kaayal-ayat mo, bro. Saur ka, Mary. Wan nga rod saor ka talaga, Mary. Ala, dagiti adwa. Rugyandak man na nasidiran. Kasano? Di kag tungtungpal iti tulagan. Nakitultulag ka pa'y lang nga rod no di mo matgayang matungpal. Wan nga rod, Kunam nga gigiddan tayo at along agkasar. Ngam di ka matagtungtungpal iti saritaan. Sorry, no pakabasulak ti Jack pan nakatungpal iti saritaan tayo, Lani, Jenny. Kastamat nga minti kayat mi iti nobyok. Kastamat tan dagiti dadakkel mi. Di tan tumatlakan no ti turong mi. Iso nga isapsapa mi, ti panagsimpa mi. Saor ka kit di Please, maawatan dak kuma, Jenny, Lani. Di dak gurguraan. Pangaasiyo. Awan mo ti agbaliw nga uri adan ton asawa. Kan, gayim kayon tulat ta. Promise. May mayat mutla nga tilinangan tayo itatabalasang kapay. Sabalin tulat tanod dan asawam, Luka. Ay, ayatak nga rudmat ni Tino. Diyak kaya tapaayan. Amang ano sumapul iti sabali nga asawaan na. Makamu ka. Nagsaur ka talaga. Saur ka, Mary. Kagutak na kiti gagayim mo. Pasuglod dala kanyak dayjay Tino. Iso adi ka madanagan. Mary, Numabalin nga min. Awan ti umunakan maudi kada kami ang makiasawa. Masapul ko makano nga gigiddan ti panakiasawa mi. Anya ngay nga ron. Nairanranamat nga umununa ng isuda. Padya kamawatan dak tumatla dagiti gagayim ko Tino. Iso nga wan ti rumba nga pagdanagang. Hello, Tata Bistre. nay, si kamo gayam din balasan ka. Adda ka din ni Tino? Ha? Apay? Anya gagaharam iti anak ka balasan ka. Adda na patag nga ibagakyan kwa na, Tata. Adda ka di? Uwan, ada. Sige, sumrag ka. Umay ka. Umunag ka, balasan ka. Awisan ka kumay di balay, Tino. Adda okasyon. Anya ti okasyon, Ginay? Basta, maamwam to. Alan, mapanta ni Balay, Tino. Mabalin? Di ka agdanag. Umay to ni Mary Balay. Kasta ka day. Sige nga raw. Mabilaan ta grubatak, Ginay. Itay pala umininom tayo tarak. Awan matlangan. Nagitidado mo pa sa ngayon. Kasangay mo. Duduata la dito balay Ginay. Kunam nga umay ni Mary. Ayan na nga. Ay na, sumangpet dan to inton madamdama. Paumay ta siguron. Orayan talatan wan. Jakon insarateri daw. Sumrak dan tulatan inton sumangpet da. Nagpasaklot ka mo tan kanyak, Jenny. Ang mga Jenny? Ada akon. Papayakas ta tilang ngayon. Ay, nasaya at adda kan Mary. Agtugaw ka. Kinapudno na, Tino. Nabayagan nga gayatakan ka. Ngam, nasakitan na kay di ni Mary ti inaram mo. Angam, saan pa'y anala daw ti amin?
Saan kayo pa'y matanag kasar ka ni Mary? At dapay gundaway ko kan ka. Idi pa'y lang amin nga agayatak kan ka, Tino. Lanay, anya ka din dito nga ipagbagang. Amumot agayim mo tinubyak. Diyak mo't siguro pakabasulan ti panangipudnok itirignak kan ka, Tino. Ay, sus. Ay ayatan ka. Kat nakasagana ak amang irukma iti amin ko kan ka. Basta maayat naklaeng. Umadarin ti kasarmi kini Mary. Amo, awang pa'y tinapasamak kada kayo, Tino. Iso nga irukmak ti dayaw ko. Basta maayat naklaeng. Naimbang nga oras mo, darling. Darling tarupam! Anay ko. Apa yan? Anya, basol ko, Mary. Di ka naging dede amo, traidor! Manangalinaw! Mary, please, lukatam ko matay ito, eh. Please! Manangalinaw! Please! Sinatan! Di kan kaya! Umadanin ti kalay sa ta, Mary! Sumapol ka niti sa baling asawam! Manangalinaw! Agsinatan! Anya! Tanga, Meg! Tadi mo linapdan ti gartem mo itilasag! Saan ba ta sakti masidag? Isudat imay ng sulisog kanyang tatang. Katirigat na, si Kamay tidak kasi itaan. Anya nga, kagura na kanyinubyam. Apa kasi jay? Apa kagura na tatang? Kit isumat tayo ayatag. Amom may nga agagayam na giti talaw. Anya amom nga, nutila indandanon tan ijagayam da. Apa kasi to'y tatang? Sana mabalinda ito'y. Masapol ang makasaritak tinubyak tatang. Masapol ang maurnos ti amin kata kami. Umandanin ti kasarmi kini Mary. Ala, inkag pakasikin ko na. Barang kasyan nakahanak ko. Jenny, ada ka din ni Mary? Adda, ngam nakaturog. Di mi mabalin asingaan tamat maturog. Uray sumagmamanula ang minutos. Anya ngamin ay ati masapol mo kinkwana. Di nakamatlakayat ang makasarita ti gayam mi. Wentino, iso pumanaw kan man? Saan ka matlakan na mapagtal ka na lalaki? Saan ka napunoy ti gayam mi? Lani, Jenny, anyat imbagpagayo ti gayam yo. Apa kaguran akbatan? No ti pagarupam kat pinadakas da ka iti gayam mi, nagbidot ka. Wentone, ape ngamin adi mo damagan iti bagim, kat basol mo matlaan. Amok, pinadagas nak iti gayam yo, Jenny. Lani, di yo kumamataramidan ti kasta. Saan ka mapagtal ka na lalaki? Wan, nalupoy ka, Tony. Saan ka ang maibaga iti gayam mi? Apa kasta kayo itan kanyak? Kasla kaguran tak. Idinto tayo de. Katda kayo pa amis mo ti Ustan! Jep. Pumanaw ka kitin, Tony. Saan na ka nakasapulan ti gayam mi? Pinaunlak ni Tino, balasan ka. Tadi mo magkano kayat ti makisango king kuana? Tata Bistre. Apay balasan ka. Anyat problema iti anak ka. Apay adi mo magkano kayatan. Umadaling ti kasaryaw. Aldaw laangan ti maruray balasan ka. 5 lang aldawan, kasaryon kinitino. Aywan, at to'y balasan ka. Papay ti anak ka. Uray saan kanupay anadanon ti kaaldawan ti kasaryaw. Isuot mo kanon dahi ti asingseng. Ikaton yung tulakanon, inton kaaldawan ti kasaryaw. Tata. Alan, awatan mo. Isuot mong balasan ka. Ibagayo ta isuti umay makisarita kanyak tata. Ha? Sige nga, balasan ka. Ibaga kinitinaw. Apay, Mary. Anyat problema. Ibagam ko makanyak. Tapno amok mati kalkalintagak. Sigamat nga mintino. Basol mo Awan tin limad dagiti gagayim ko kanyak. Imbaga damin nga inaramid mo kadakwada. Tinapasama kiti nagbaitan niyo. Sak kumamot itong gamita, Mary. Sakbay na. Kahit ko tagkid daw iti sorry tinaramid ko. Uwan, aklunag. Basol ko. Nagbasulak, Mary. Ta nagpasulisugak. Ngamtinggam kumamot at isad ko, Mary. Pangkaasim kumamot. Sige, Tino. Danggag tanyaman nga ibagam.
Aw-awi sandak da Jenny kan lani. Agpakpakaasi da Tino. Maudi ka nun apa nagkukuyog mi iti kinabalasan ko. Takasartakit nga rodon inton maminsan na aldaw. Sika, Mary. Basta ganag kay ti papa naman. Abay no sumurot akman. Saan ang Tino? Agbatikan. Amo matandag iti gagayam ko. Naimon da unay no adda ka. Iso agbatikan Tino. Di ka agdanag. Agawid kami tumatla no malam, Tino. Promise. Sa dino nga minti papa na niya yan. Iti ka no lugar da Jenny. Agsubli kami matla no malam. Tadalugan nga aramatan mi. Tilugan ti kasinsin na. Sige nga ron. Agan manag ka kung mga ron, Mary. Di ka kung mapalubusan. Jakat aguraan da dagiti gagayim mo. Nakasuotin king kati wedding ring yung kini Mary. Talaga kas tatang. Tapno saan nga arman ti sabali ni Mary. Naitalin iti pusok ni Mary kunak man lang. Das ayama day dyan pang tinglam king kuana anak ko. Sa mula maibaga ti kasta. Nunalpasan ti kalaysa. Parbago ng Tino. Di pa ilakan si Mang Pagdamere. Kung dagiti gagayim na. Uwan ka nung ano tatang. Kastati ko na dagiti datakil na. Ay sus. Ay, kasano nga rudeng kayan? Kasaryon no madamdama. Aglawagan no madamdama. Ngamaawang pala dyan ubiam. No di pa sumangpit. Itantan tayo kailangan di kasartatang. Urayin tayo ni Mary. Tambangan no agdala na kataktakan na. Uwan kapilitan na kasta. Barang sumangpitan aging ga madamdama ni Mary. Sino nakaw? Sino? Apetang. Mapanta ka nun iti balay da Mary. Takayat ka no ang makasarita dagiti datakkel na. Wantang. Mary, apay ka sa tilang asimbango kanyak. Kasla saan ka naragsak? Mary, nagsao ka kumang. Anya ka dito parikot. Kun apay nga, itakala na gawin. Pakawanan na ko, Matino. Sana na matuloy ti kalaysata. Anya, ng apay. Kan, isubli kong dahito yasing-sing kan Katino. Atoy, labing itag. Ngam, saan gayam asikat ipakiasawaang. Tadan sa baling ay ayatag. Anya, Mary, di na kumamarabakan iti kasta. Pang-asim, amok, saktay ayatam. Tadan sa baling ay ayatag. Kanada pa yan napasamak iti nagbaitan mitino. Iso sorry. Pagawanan na ko, ma. Kan, inala yung tisubsubli na asing-sing lolo? Wala. Tayong pilit na maging sublikan niya. Kas makita mo tabaw. Wa kasing-sing dada ka lagi tiramay ko. May saiti kan nawan. May saiti kan ligin. Ay, diyakan mo. No sinugsugan na kita gagayam na saan na makiasawa kanyak, unwan niya. Tatipay kasinsin ni Jenny agayam ni Mary. Tilangi kasal idigin ni Mary. Nagsakit na niya. Pasabak, abaw. Lolo, agsangit kayo matan. May palagi pa na hindi na palabas kanya ka po. Kasi naman rik na kumanan, tinarik na idi-imba, tinak ni Mary. Lolo, nabayagan din diya pasamak. Di kay pala nakalipat. Apo, si ganto may tila sa saluntunam. Di ko may palagi-blagi nga rin tinapalabas kanya. So naglalakayak abaraw na po. Nasamaw. Agsabat ko mo lang tinalan may ganamere. Napaya ka po. Kasi nagbabawi ka di nangasawa. Kan, mabalin nyo latamot ti mga asawa no kaya tiyo, lolo. Mabalin pa'y. Ay, tanan. Maligong. Sembay sa tintulang putot ko ti agdaya pa. Saan tadwa kami itong agdaya pa?
Ay, lakaya ko na po. Lipasebo na tasuran mo kini manang biyanang, apo. Ta agpatinggalay dayan ti istorya to'y duwa sing-sing tito ramay ko. Wala na. Ariglado. Hello papagayam, naimbag nga oras yu amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama itakat manipod ka ni pagayam tayo nga upeng sa napudpudno anagan. Kastoy ti kunana, dir manang biyanang, dahito istoryak nga ipadramak ken ka kat napasamak idi nagsakita. Gapoy ti panagsakit ko na panunot ti hasawak ti mangalay ti katulong me. Isu na laang, tanakatumpong kami itikot-ikot, ababaw nan. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Upeng, mangantan. Nasakit ti bagbagig, kaslag kakapsutak lakay. Nay, ang mga nung nabannog ka lang. Ay, tsaka mo Alang araw, mangangkan, tamno pumiksa ka. natamnay mo ti panagraman ko, jak makapangan. Ay na, pilitam ti mga na. Kasan o pumigsa ka no di ka mga. Mabitlaan tayalaan ka itik ka na. Damian lakay. Mapanak bet dyan dananang Sikapay lang ti agluto. Aglaba ka nagdalos dito'y balay Anyat aramida mi jaya bakit? Inak ilutuan kan ilaban ida. Kan agdalusak mata ni balay da Anya? Di ka agmulagat damyan. Masakit ni nanang. Iswasyak pa lang ti mga sikaso kadakwada. Amok ti pampanunutan. Apay di ko namjak mabasa ti panunot mo. May lablaban kin may lutlutuan na dananang kantatang. Idinto ta di na maarami dagiti trabaho dito'y balay. Kun kunam siguro di ta panunot mo. Erosi mo, sambatan siya mga. Saan mat nga? Sige, inakunkit ni Aldawan. Sapay ko matamawatan nakdamyan, naganak ko dagi jay, pagrabangak ti mga sikaso kadakwada. Ay na, nagsakit ti sikat ko, Berting. Ay, sikaman pala taglaba, agluto ka nagdalos dito'y balay. Anya, ay sos, altawag, at apay papanak upeng. Ay, mabainak mga minidyanak ta, ano isumanon ti baunag. Ay, kasadungay, talaga adyak makatrabaho. Nagsakit ti sikat ko, kasla matukol, naurnungan ti murang ta. Sige, bayam ta, mangkita kititang danak ng may aglaba bakit? Aginala ka pa'y laang nga raw. Ay, naibag nga oras mo, Bertang. Nay, siga magayam kakamayla. Anya gagaram. Nadamag ko nga agsapsapol ka kano ititang danam nga aglaba, Bertang. Ha? Nagpigsa tiradar talapayag mo? Talaga napigsa, Pati panagangot ko ka napigsa. Nulabsan ti agsarita. Kabalak ti aganop ta, maangot ko. No sa dino ti ayan dagiti alingaw, musang, kas kada abuyaw, hindi kabakiran. Ana? Kas ita, amaw no nagdigos ka, no saan? Medyo, at sa bali masayop ko. Ikaw mo klata na di ka nagdigos, Bertang. Ay, nagloko ka. Kano ka digdigos ko lang itay? Di ka man mangriro, Bertang. Kalanlanig na buok mo, nagdigos ako ng kidain. Di nakmanlukwan. Ay, ayangay. Alaan nakakatulong yaw, Bertang. Ala, sumrag ka nga raw. Tapag saritaan dati suwil daw. Oh, babes! Isang halik mo lang. Oh, babes! Isang ngiti mo lang. Nagsaka ka mo ito naglablaba. Ay, kastoy ti rumbang. Umunag daw ko itang agtrabaho kada kayo ita. Iso amasapul asapaek, Ay, pasensyakan ka. Diyak ngamin makalaba, tanasakit lata ti sikat ko. Pasat siguro, di pa nagbakit ko na ito.
Iso nga ano, sampay latag trabaho dito'y balay, ha? Wan, kakauping. Awan problema. Matanda na nakmay. Ay, makamukan to namang lukat iti rep. Noan niya ti kayak mo alutuan a pangaldawan tayaw. Ay, mabait lang, uping. Aglabalaang matinawatak at trabaho dito ya. Ha? No, agluto ka na agdalusak. Ay, sabali at ibayad na kita at trabaho. Anya? Ay, why, kapsat? Tingamin nagsaritaan may kanila kay mau, kat aglaba aklaan. Di na maimbaga day ta agluto. Ha? Ay, kanwan gayam. Kidawag nga, aginawi na kiti malam. Takaasi mo iya asawak, Awang mati ka inarakop na itirabi ay no kasjay amalamay. Anya? Siyak gamin ti pan nakaulis na. Ti human blanket na ako nada kaka. Ay, ekwa. Kundi ka madanagan. Tabasit la ti singirak abayad ti panaglabak. Panaglutaw, kan panagdalos ko ditaw. Di kay singirin iti dakal. Adala ka umdas para iti kanan mi nga agasawa. Ayos lata kaka. Manungay, kaka. Sa ngagasaw ti panaglabak. 50 ti panaglutaw. Kan 20 pesos laan ti panagdalos ko iti inaldaw. Ay, agyamanak. Kunaklano nangina ti singirmon. Ay, saan? Makaawat akmet kaka. Basta, isulder yo ati pagplitik nga ginawi di Jabalay, Plitik no umayak, kan plitik metlaan no agawid ak iti malam. Ay, manungay ti pletem, kaka. 150 ti arkila ti tricycle nga umay, kastamat tan panagawin. Ha? Pag naimon may la, kasi digmat ti balay yoging ganito yung balay sang ka din. Ay, wan makit di, Tapno di ka mabanog nga ginawin. Maturog ka dito balay. Ay, saan, Kaasi Manila kay ko, Agrayo mga main. Kanayon alumtag ti saka na. Awan ti agluto iti kanan na. Kaan, awan ka inarakop na. Kailiw nakday jay. Sige nga ron. Kasi madyasawap. Wen nga ron kaka. Piman mo asawak. Kaasi mat. Iso nga agyaman na tada kayo apakitrabawak. Ada pangalaan may ti kwarta may. Ay, thank you talaga. Berteng, pilitag sa laangan ti bagik nga agtrabaho. Kabaulak mat siguro, basta inayadag laang daggaraw. Ay saan? Di mo persain tabagayin. Taamangan no at-ad nga agsarika. Marigatan ta, Berteng. Agasam ti sweldo ni Mayla iti inaldaw ngay. Isupay ko maamaurnong taday jay. Kabailan ta. Tinapatag. At nakatulungan ta dito yung balay open. Kantulong tamutin aking kuana. Kasi masakigaan di asawa na. Kasapulan dati kwarta. Ta, pagpaagas nila kay na. Ay, sapay ko maat agimbagak matun lakay. Well, basta aginanakan yung bag. Kanmangan ka itinasustansya taraon. Hey, hello Damian. Binaonak ni kakabirteng. Nagluto ak iti native a manok. Padigwan kayo kano kunana. 2 alok puti manok. 2 akaray kay sa may sa atengad. Kantay ulo ti manok dagitoy. Kuna jay lalaki akatugangam, si daan kano ni Rosie nga asawam ti 2 alok paw. Tas si damati karay kay, tengad kan ulo. Ha? Sumrel ka ko na. Ha? Ay, ayan nga itay balukong yaon. Na. Nagado mata prutas dito ya. Ne. Naglukong. Di lang makutputinan. Ay, ala. Nadandag matan to
to'y ipadigog kumakada kayo. Na. Ay, sus! Awanan! Naibalangan! Anya tinatinag yung ay, nana. No si kanto mga mindamyan! Di mo imbalas ada gusto ipadigog kuma! Hanyangay! Naibalangan ah! Ang... Mapalin pa day tao! Ay, sanin. Ay, asos. Itag kontulay ti aso daytan, nanamay na. Narugitan. Ay, mabalin pa day ito! Ugasam tulangan! Aday ta! Sus, Makaamukan! Eh, sige tayo na kontada pa arami na kijabalay na katugangam! Ay, Wan! Ay, dumawatak man dito'y prutasyo barog! Ah. Ay, mangala ako Wan! Asos. Naimbagla pa sa lubong ko may asawa ka! Sige, mapana kon baraw! Thank you, ah! Hey, di mo usarin da ito yan, kakaupeng! Ay kaymot para simba sapatos ko dayta. Us-usar kiti Domingo. Ha? Kunak no dimon kaya tala, ikaw ma. Ay kayat mo aya. Sige, kukuha mon, Mayla. Ay, thank you, Garod, ah. Ay, kay nalabasit at imbayong, ay. Di yun sama us-usarin day jayan. Ala, ikaw no diyo kayat. Tausarin mikan nila kay. Sige, alaamlatan ka. Sige, agawidak nga ruda nata na maluman. Aywan, nagbalkutak gayam itibasit nga asukar kan kapiyo, ah. Tawan pagkapimikan nila kay. Berteng, nakitam tayo rilukan sing-sing ko dito'y drawer ko. Jak linuklukatan ta drawer mo. Iso adi mo damagan kanya. Ni, ayan na nga rudan nga ay. Sapay nangina dayjay nga alahas ko. Tanaggapoy jabro dayjay. Inted ni kabagis ko, idi nagbalik bayan. Jak mo ah. Ang mga no na misplace mo lang. Imposible Sa akong tumulaw sa randay dyan na rumwara. Dito'y matla drawer ko ti pangiduldulinak. Ayan na nga rudin nga. Magsakit ti Saka Mayla. Anay ko, anay. Bimlong mata na, anay. Nini, ala, Oh, di bakal matagpayson lakay. Apay day tangay. itaray naksalaan dito hospital Mayla. Pang-aasem. Sige nga ron, mabitlan tayo na dumawat ititulong ka na iti amok. Tapno at na pang pa-hospital ko ken ka. Kat na confine nga rudin ti asawa ni Nana Mayla tatang. Wait, integ ko na kakaiso na kwartak. So ano at damay tidyo tulong. Ingkay ito pasyaran di ospital. Sige tatang. Abay na itid ko lang kada kayon ti kwarta tatang. Tada kayon ti mangitid no bilang mapan ni Nana Mayla ijabalayaw. Saan ang makarawal ija ospital na jay? Taawan mang bantay ija asawa na. Isuasikan tulangan ti mangidanon ititulong mo damyan. Sige nga ro tatang. Tulungan tayo ida. Kakaasa mo ni Mayla. Tumulong tayo. Aginggat kabayan tayo, bro. Pasensya kayon tabasit ti may tulong mi na Mayla. Adabasit akash kan nangyag kami ti balo niyo. Ay na, agyaman na kruse. Ay, nasaya at kayo at tao. Oh, adapay tinapay nginyig mi Nana. Nara. Agyaman na ka. Ala, ay, tangay ada kayaw. Pakibantayo mambi nila kay ko, tada papanakbiit. Paparan nyo ayan Nana. Nakagbero kiti pagsayaatan. Sige, pakibantayo pa nila kay kuwan. Mabiitaklaan. Agsubli ang pula dagaws. Agyaman aktalta kay Jose Damian. Pang-aasyaw. Taltinak pamparawang agmay-may sa. Wen tata. Damian, awan mo ni Nana Mayla. Huwag nga ro. Kuna na mabigla. Numawan mo tan. Agbati kan sapay lang taw muna akon nga agawid. Tamangan no agtudong. Awan mangisarag kadagiti sa lapay ko. Anya, panawan nak dito. Kabilitan ng atan eh. Awan mangisarag kadagiti sa lapay ko. Sapay nagado. Lidak pampanawa na Pang-aasyaw. Oo, tata. Di ka matanagan. Jak pumano aging awan ni Nana Mayla. Mala. Mapan ka, Rose. Umuna ka nga gawit. Agbatek pala dito eh. Sige tata. Umunak pay Tada pay aramidak ijabalay.
Uray ta damat ni Damian nakadwayo dito eh. Sana kayo apanawan. Agyaman na ang balasang ko. Nanay, nagito'y plastic bottle sa naginuman niyo. Lodiyo ka sa pulan, alaal ka unwan. Wala. Anyat ko di saya. Umay ka man agtugaw. Pumalag na kalita. Makaulaw ka. Sayang na gito'y plastic bottles, kin plastic cups yaw. Alaal ka nagito'y. Tata, di na kay mangmagag ni namay la. Saan nga tal-tal na day tanga sa awang. Manipon alta kami dito sa ospital. Saan ang makain na. Pumanag na. Tila mapidpilon na. Kuti-ikot nga minday tanga asawang. Nay, kapsat! Naibusan ta dextrose mau. Ikatantan tasukatan to dagiti nurse no madamdama. Ingkay man ni Jay. Nakibiyang kayo man. Di pasyente yun lang, di pakibyangan nyo. Sana tila makalkalikot yun ito. Di kay katagyaman na tulungan kayo. Ni, tata, makiapon sa amat ni nanamay la. Sus, Wala. Kasta ng harog. Mga babaeng. Tulungan. Nawaag. Sa tiririyawan na dito. Iswabay-bayaw. Gusto may noong tanda tapno ang talnan. anya? Tata, mag-awid akon. Ayan ni Nana Mamayla. Diyak mo, tata. Pumanag namot itay dito. Napansay di bangir awan. Nay, day jay magayam, tata. Adda iti kama ti may sa pasyente. Nakadumog mo ti jay. Addan sa pidpidutan na. Ay, Kukuha nyo dito yaya. Ingkay man ni Jay, makarungrung kayo man. Nugakan nyo di maturaw. At ang garod pidutan. Sayang na gito may bulan. Mabalin nga ila ako na gito yung plastic. Tumakdar kayo man di ba? Ha, tata. Ay, Lay tugtog niya na may la itiiking tilang to katawa. ay, anday. anya ka man tigo ka mabagbag na kaya. Hindi ka lang makaid na kami. Ay, tulugan na. Magayap kayo, hindi na. Ay, doktor, tulugan na. Ha, tata. Natalimutan mo ni nanamay la. Naiko. Ada ka dito yung ospital. Nagsakit timugin ko. Gagangay na. Tanadait nga ron. Dakil kami di suga na. So dinahit na. Kuti-ikot ka kami unay mayla. Naitatibunga ti kinakuti-ikot mo. Lakay. Hala, agpaimbag ka. Tamno makaruwartan dito sa ospital. Tanay, nimbagalak mo tayo. Hello, Openg! Ada akon! Naimbagan akon! Ha? Ay, pastragan na kon ataw mayak manin ang trabaho! Ay, nasaya at matay may kakaka. Ala, sumruk ka. Kat alam amin ang dagiti kagawaam diti balay. Ah, anyat kayat mo asawan! Inyem baki ben dagiti gargarat mo. Iso aday talamang bagkatan taramidam kaka. Ladingitag nga magawid kan. San kan ngagtrabaho diti balay? Tada naduktalan may iti asawak. Ha? Naduktalan niyo nga? Nakitak dagiti alahas ko iti bagmaw. Ladingitak ano kinalkal ko ti bagmaw ngamdakkel ngamin ti atap ko asika tinangala kadagitoy. Ha? Ay, saan kalagayam ako tikot, Mayla? Agtatakaw ka pa'y gayam. Ha? Ikwa... Ang di ka agtasanda kan ngay darom. Basta pumanaw kan. Kat sapay la kumata di mon aramidan iti sabali ti naramid mo kada kamay. Ay, kwa... Ay, sorry. Nasulisugak lang, Openg. Nagpintas nga minday tarilo kan sing-sing. Kunak nga isublik tumalagan ka. Buludag kumalaang. Ay, pakawanan na kumaupeng. Nala, ikakidala na dagiti gargarat mo ta pumanaw kan, Mayla.